Meda Ewurade ase. Medo. Enso Ewurade na edo kese. Enfa ho entu nipa so. Na nipa ebedu hwamo. Nipa beka nsem bebre e de akyew. Ene mema wo se, ene meye wo se. Wodi wani tusu a obedu hwamo. So onya kasa akyew na odi adekode ne ma wo de a, enu na oboa wo abrabom. Na okabeka ne wretra kekede ane onka hwe. Ene futu kakra me be ma wo attention TV so. Ene ensem be na etwagu ensem we de ensem Paul wankasa. Manasseh de video bi say abeto abonte wa drop hey where if we more yen crofue ye nua mema ifu ene tete mo niam na drop sabe ho friend adam for say chale abedwa ya drop ne say unya hu say kasa drop ne say cash na ye de be abedwa say what asenti ene wa be Manasseh be drop e de na Manasseh aba be drop afa ye Rev Obofuor we di anu o hye we di bibi twie we di eja twa to den me ye media adwuma na ha sem we di we di te se etwagu ankasa twanso no mu e na mente ase we di anu ye den ankasa kasa ei orali ni pa alla we di ye fire for fire be ye oja e wo attention TV so I make come for a God's Revelation Ministry at the amount papa a bay 31st watch night and ye a bay you jabay fire bay a jet to Ankasa ewo papa a ewo inti me patro make come for amount se brana ne papa e mesum a 31st ya sorry papa oda ano a Eric Kwesi entry prophet papa we yemre nyame e fa ne so e dan eniema ehinta wo yabrabom e de etwere Ghana eman emiade abo yebra uhia prophet e wo wabrabom abrabo no emboni bia keke fu sorry if you kete so na wo ko baby you need a prophet so be fro phone so meba osidade ene wo ko se enko na sign na da fro boss na ka se ye de be ehwe no hia bibi ba be koso abrabo otimi hu na okacho what na se abrabo ubo ni bia keke aware osu wo mani em kura ma ma bre o awale anya kabastai kabakura no hu se style ni etwema ya na hye dunyan kasa kabastai etwema ho hye kura na afere nti ye kabastai because age kachewa especially man kachewa age no catch you before because our youth no age dey catch you be we bia na ma fa ne sa na kofa ne onye de be umpe ba na be hu papa na wo ma wo ti sese ne obehu wo we ne me de obema we tire na be bom de we tire nye de be emo ne ko be bia be di usika edi sa keke down flat no me de atwa mo sa edi nti ma me no suko ewo asem na etwagu ewo attention TV so na ensem na de etwagu ni de say eye mabofina nkasa ye warini yankaso na Rev Obofuor ne we ye Ghana ha ne de chale it be big it be Paul this one there I can't think for it be too much I can't even understand as a marriage man Reverend pa we die ni show me sunu mo me nkona yenkoti eye Manasseh say wa drop ne mana drop ya na Manasseh be drop serious ankasa we dey fa serious e fa Reverend Obofuor we dey anu ye dunyan kasa oni oba walifu ene me ngo ni nkoti de ba me bie nsem ma ye de be atro se wate ase ni ngo timbra Tvgh bempa me hwe wo yemu kom wo didi a wo me wo wiase da aduani ntide bia wo kansem aduani ntide bia wo kansem wo wiase aduani adidi ntide bia wo kasa adidie nanso ye hunu hwe wafupe ene wade ade na wiase wajapade ade na wiase hia kai mutie no na yenko Aiza ejabe mpa ye fada ntide bi o ma na duani ni o se komo na abrante di kasa e kom ene wode kasa no uti yamesi o sahabetu ani na cancel group na sha utusi twom ampa de o kedi no Kennedy
eye no kwasem pa na waboro so ha no Kwaku Obofuor lifestyle na waka sisia no de eye better come up say what is of opinion sa di nyame si sa wo be wi obo say okay APC force of opinion wan say na we kan on mu APC of opinion no and so no yenim say ni suban no onu na betra mo take say nyame si wakonya baifo nku nyame si wo ba obeso ayare nyame si minye say onu na tu ka obi say nyame si me no wona di nkrofo yire onu tu ka obi yire say nyame si me ware wo emani pakro wo be ye no yire wa de tumi dan mo che no e ware na de traso de mu di no emani pakro so san wie wonu nsonkwa o tumi wona tiko etino de wonim na wo ka no wo hu na pa no na Kwaku Obofuor ye can't room one more. You know, can't say now. I would you can say I got away command. We can't room one man or the it will be true. We may catch the ever trouble. It is sans and saying your kind of correct. So would you go and to win him no? Wo Obofuor and to win him no. Say a piece of opinion no would did to win him. When you say a piece of opinion, I don't win your message or on Teda. We are aware. It is a good say toda abeka no kore when you free. It is a good thing say nipa wo abeka no kore. Did you okay die e no kore pa. E no kore because one man examples bia etumu esi won sama wo kan sisia no sudua e ma ne no kore pa de mae. E no kore. Ni juma wedi ano no kan si room hono ma no di fu ankrofo to. But obi bia woni mo eja bempa bia nim say eja bempa so krompo kwa counseling no just ukura no unya jame mpanko mpo ne nkasa asofo atwa no wachia eja unya de okokko mu da eja bempa nya de okokko mu da what be that so be ka Ghana say we cover bempa office ebi si da etimbo ni be na betima tra Ghana no makase de abata eja bempa de etimbo ne be say awari ejai ne etimbo ni be no bi betimu de abata eja bempa de etimbo ne be wo kumu bi da onye obi ahweda edimbo ne be na betumi dia bata eja bempedi ho edi be yaso mu die wusuru mu banti ye bom dipe na mo honsem di kwan so eba why say computer I say google no ye boy na mo hu ensem gusu ba na similar ones kura di akiri suggested ones nyina na di akiri mo honsem shakai amaya de hie mesama makwa abadeba attention TV so I'm sure Miss Mama subscribe channel no and my number like your videos no. I'm from comment no embra and my fe e dia kura na ekoso my Ghana. E dia semuni sofwo Rev Obofuor Manasseh Drøp eye dey video a wo ye cancel je say ene apakim ni empemu aguru a wo ne Oba walefo na eye Manasseh na Rev Drøp enye me na tilu Manasseh na de aba na me so me ibisi machiro se sa na tie de ani anko yi osofo a wugine domani mu eye de be preachi enti da bi nsam na o mekan kekekere na makwakoda na asesen a osofo che se cancel na wo ye na se wo de aye na wo de afọ na de wi e ma na e ma nso ye fanya mo ti da sabra na mama mo kenten so na mo kro wa na mo koye adai ema adai emema no monko aso na ye mu ni yi ana ehia om se no kromo ano ami bi se ma no mu de mu na de bia mu peyedie mu na bibia makwakoso ahwe mo tena faako na wo dwonso egu faako na ye de be na pu ahuro me nanti mako ha ne de emwa mo ema a wale ni awo ba na wa wale no so sebi wako bia mu se de he sebi na papai sofo mu ani otim so ekoba na ne ho tim fifire se na wo je ne tawe white na wo de popa ma no eni asafo na enti na mo from daddy ukunu krant me friend daddy ukunu friend daddy wo fie o kwa de papa ma wi aduane na odi na siwo ne beje o kwa ye pampa chom de aduane awa kwa siwo krokro ukunu oh baby oh sweetheart oh mirror ma bi aduane no oh daddy na tambe na obepon ba fie oh daddy na de me twen kun be bante se wodi na aduane de be esi ko nte se wahye watawe bi oh na liku romantic okunu so na de okunu be bande bi ya na wo kwa asole 24/7 uti asole de mu na sofo nde se wo de fa nte so odi bro nya fa nte se wo de we de ye be nka cake ye
Yesumo, Yesuma, Meradu, Yesumo, Yesum, or Rev Obofuor country room and Cassa, and who seem free. And Mamma Win a footwo. Mufa we nya futu obi okranyo na bejan woni mebo se na sofo na abrim woni so woni beba wo so se odwa ye dosu no wa dosu na waji woni se wawale egu papa no wawale o nti betima awale no betima ko ntimi nkoje na ire no he de me ebe ye bia ndo otiniku no njai da woni e beja wo na waji woni fe ngu ase oba kata wo nya ija ho wo ba bia e de asem na mu guga na anima sesa adai nyame won kan ho nyame won opese se man swale en se ma me kan wan hwa nkoyie awade nya okese se subscribe to channel na like my na share videos in my executive producer nyame onye okese which they be also me yes o ti de ne se na me onye okese se de bia o ma me more ideas and na adwuma ewura prophet Eric akwasi edwi nyame ensure se obi adwuma na ye nyina we kese wo hane yenye bibi na yensa ekoya no abru nyina eda wase nyame on krisi anointing mo no ma enkwa tenten university nyame on shraw me ma official pa igusu aye twa watenshi tv we kese na ye twa se ho ba besra ffff university number na ye di ehimwo screen na se ne ffff mon peki mo bro ebedi ede be na mon se ne mo ntawe mo bibia mo frɛ university wa be ffff makram da se ne isan bi share